Kublaish puni pibaro nga pedang soba yepi share kani ka channel semua bawa pen like share dan subscribe nam tak week par ki khobor like kam ka kambalam tak asni kare ka office ka district mission coordinator samakra shiksha abhiyan kepada napori boy district nongpa ka post ka bani kong kare ka blog accountant ka chaka bantrai kare ya rambong blog kala tang ku ka post ka kadan puli ka long pide pendap ya ka become pa pide ru bandan ya ka experience la kong kono license haka accountancy Pitiur dan ru yang kena lecaka komputer. Kajingyo kolom kakanda ajar arspa shibna. Kakam kabar kadai chowkidar. Kacaka bantrai kadai haboy rempong blok. Kalai tang pi kapus. Kakadan puli kolom film pendep yang kelas 8 pass. Pakajingyo kumnu ba pin apply ki candidate ki badan kaman baka kadan puli pila pan apply ha ka standard form. Papidiru ban serok ikit comment ki jompi pidi ban pendai lang pat pit sapha office of the district mission coordinator district unit SSA Seman Report district nomor halani shwa ka nyutrek December arachar apply. Pat pilaru ban phai ka application jompi how email kum to blap ni screen. Dengan saya sempat hak wai pat ka kopor. Lesibun.